agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu ye danaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara here la ka segi here la dumunun kay berebereli kay nam mako be je fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to man no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kani soja mawla ka mago berebere ka koto mago tala mago te mindo ka nyaira mago la anyo barade soro dunya la mukele kono akoka au bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu zigiro benodo jiye jamana were mo ka fo sanwere o hijini o umura o baraw labe on damne nakaba wop mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumini laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bulo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olube aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busane de singa di agence Dunia Travel Service jenyu ankele mimbe au ka hijini au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u flani hippodrome yere la immeuble station Soma Yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do agence Dunia Travel Service ye kube dugawu ke hijini umura ke chugo nyuma ana musakaw ala ka noya silame bela jele ye innal hamda El Haj Amadou Adital dine kuntigi badedo nyoro konna na tijaniya o bolo fara mi be nyono uluka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara islame dine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke akaseka yere soro ni nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo ama yurula ka fo islame do la dirido barakela do faso kanuna do miriya nyuma ka bo mali islame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa ka blali be sega noga cogo mina muga dambanye anyuma me sega sege ama cogo mina ambo odugo ke ka fara islame nyuma bela jilen ga dugo ka ala ka antlo do kibaru nyuma na zuhuruhum dayman munjadadun Tankadi katemoga Tever Rasul katashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana Tever Rasul nkeo ke katewuli fonga benefunji kala obana ta butiki la doro ikafoko Tever Rasul benefunji lama walima Tever Rasul nyamakulama walima a Jasmine no mandiye a simple ofana be yino Tever Rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jilebe ka nywa nzora kono nana anga na nywa nege niko te duma bugu werawla ibe Tever Rasul soroe ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana walima iba nega duro bamba 76 44